Znači evo ove godine band slavi 30. rođendan, pa koje su najveće razlike između današnjeg hladnog piva i onog prije 3 desetljeća? Pa dobro, puno se toga promijenilo se, mi smo dobar jedan dio života odživjeli, što bi se rekli, 30 godina, veliki dio nečije egzistencije, tako da odrasli smo u tom hladnom pivu, ispratili smo jednu državu, nekoliko valuta, ne znam više koliko predsjednika, premijera. Znači, politička situacija se dosta promijenila, naše bračna stanja se promijenila, lični opis također, tako da evo, mislim da se čak na ovim prostorima više toga izmijenilo. Ispratili smo jedan rat između ostalog, tako da puno toga se promijenilo. Mi smo između vremena od jednog demo benda postali band koji od toga može živjeti, prehranjivati svoje familije i mislim da možemo, barem što se tiče njegovog bednostkog života, biti zadovoljni. U međuvremenu si postao i otac. Je, dva put sam postao otac. Svi smo postali očevi, u međuvremenu smo svi s te strane. A kako gledaš na ta stalna putovanja? Je li ti teško odvajati se od obitelji ili je to pa na kratko pa nije strašno? Pa lagao bi kad bi rekao da mi je uvijek teško. Ponekad je dobro malo to kao neki mali izlet, takozvani team building što to zovu. Normalno da ponekad bih volio vikend provesti sa familijom, i žena radi normalno kao i normalni ljudi kroz tjedan, a ja radim preko vikenda, tada se zna dogoditi da prođe neko vrijeme da nemamo za neke zajedničke aktivnosti, ali opet ja mislim da mi kao muzikanti imamo puno vremena koje možemo zato provesti kroz radni dan sa svojim familijama. Osim glazbene karijere, posvetio si se malo i glumačkoj, u stvari dosta glumačkoj, kroz razne uloge u serijama, u filmovima. Što ti je draže, gluma ili glazba, odnosno na šta se misliš fokusirao narednih godina? Pa to se mislim da se to vidi. Ja sam muzikant prvenstveno, a tu dođe kao neki mali izdat, kad sam par puta poslužio kao jedan tako sidekick, što to zove Amerikanci, jedna sporedna uloga koja treba svakom filmu donijeti malo simpatične neprofesionalnosti, recimo, to je moja specijalizacija. Tu i tamo sam znao sinkronizirati crtiće, recimo, tom sam jako uživao, ali ja sebe vidim budući u prošlosti uvijek kao muzičara prvenstveno. Često si na koncertima znao iznositi neka svoja stajališta vezano uz neke pojedine aktualne problematike u društvu, pa da li tvoje pjesme imaju za cilj neko osvješćivanje ljudi ili jednostavno su one odraz tvojih misli, trenutnog raspoloženja? Pa mislim, moje pjesme prvenstveno imaju ideju i smisao da mene, da to kažem, da to izbacim iz sebe. Znači, prvenstveno iz nekakve sebičnih razloga se kreće da meni bude lakše kad nešto kažem, a uz to mislim da sva umjetnost, sva muzika, sve knjige trebaju se na neki način i očitavati o životu, trenutnom koji se događa oko nas. Znači, ja nisam ljubitelj neke prehermetične lirike, niti prehermetičnih knjiga, mislim da treba postojati nekakav uzajamni odnos između rock benda i stvarnog života. Tako da, hvala Bogu, ja sam slušao i bendove koji su bili, ako hoće tako, i na taj način i angažirani. Da nastupaš u Bujama, to svi znamo, no ono što je možda manje poznato je da si nedavno kupio jednu nekretninu na području Buja, točnije u Momjanu. Što te potaklo na to? Vozili smo se okolo i napasali na jednu malu šupu koja je simpatična bila i bila je po cijeni koje si to jedna hrvatska zvijezda rokerska može priuštiti, pa sam to kupio jednog dana kad će se povući u mirovinu. Ja se vjerujem da ću to negdje napraviti možda nekakvu svoju vikendicu. Da li planiraš, odnosno da li postoji mogućnost možda jednog dana preseljenja u naš grad? Pa apsolutno, zašto da ne, jednog dana kad mi dojadi Velegrad i gužva, a mislim da ću pokušavati sad, kad jednog dana to dotiram da se tu može boraviti, da tu dođem pit vino, taman sam negdje između piva, proizvodnje piva i vina sam se našao i da sam zemljopisno odabrao savršenu lokaciju za svoju jetru. Večeras nastupaš u Bujama, evo, dobre su najave, ako niš drugo, vremenska prognoza je dobra, što je vrlo velika rijetkost za našu manifestaciju. Najave su isto dobre,
po pitanju posjećenosti. No evo, da možeš ujedno najaviti što očekuje večeras publiku, kakav repertoar, će se više fokusirati na stare pjesme, možda neke nove. A budući ovo večeras prvenstveno fešta od vina, mi smo fokusirat ćemo se na pjesme koje izazivaju dobro raspoloženje i koje manje više će ljudi poznati koji nisu najveći fanovi ladnog piva, a za najžešće fanova ćemo svirati 5-6 ovih prastarih punkivskih kompozicija, da ne kažu na kraju da smo svirali samo za ove novije fanove.